السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تركاري من مرجان وكبري الباب الثاني الحروف مع الحركات والسكون. نو مرجانgo dusangamo inyuguti ziri kumwe n'inyajwi ndetse na sukuni. Aho tukiri ku isomo rya gatatu, isomo twizemo ad-damma. Ubu ngubu rero tukaba tugiye kureba amthilatu ad-damma, ingero kuri damma insha Allah ta'ala. Ubwo ngubwo tugiye gutangira, turajya dusoma n'ubundi nk'uko twabibonye, nta kidasanzwe, ni nk'uko twabibonye mu masomo yabanje, yaba isomo rya fatha, kasra, no kuri damma nuko nguko. Urabona hari utuzu dutatu, hari akazu karimo inyuguti imwe, hari akazu karimo inyuguti ebyiri, hakaba hari n'akarimo inyuguti eshatu. Akazu karimo inyuguti imwe turavuga tuti ka. Urumva ni kafu yonyine yari iriho fatha, tuvuga ka. Akazu ka kabiri karimo inyuguti ebyiri, iya mbere ifite fatha, iya kabiri ifite damma, turavuga tuti ka bu. Buri nyuguti tuyisomye ukwayo, noneho tugahita dusomera hamwe ka bu. Tukajya mu kazu ka gatatu ka bu, ka bu ra, ka bu ra. Ku murongo wa kabiri ka. Tukajya mu kandi kazu ka thu, ka thu, ka thu, ka thu ra, ka thu ra. ثا ثا خو ثا خو ثا خو ثا خو نا ثا خو نا. يا يا دو يا دو يا دو يا دو كا يا دو كا. Gutyo barakallahu fikum. Turakomeza tugasoma gutyo kugeza aho izi ngero kuri damma zirangirira insha Allah ta'ala. Tuzige rero neza, maze niturangiza tuzisome, maze tuzakomeze n'isomo rya kane, ari naryo risoza uyu muryango, isomo dusangamo as-sukun. Insha Allah ta'ala turyige neza iri somo, maze tuze kurisoma, maze tuzakomeze ku bushobozi bw'Imana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.